no 5-star hotel Sramdani Bondo Maklai. Thangkha Choba Torwi nay. Thangkha Choba Torwi nay. Thangkha Choba Torwi nay. TISF ni hozir lai. TISF ni hozir lai. TISF ni hozir lai. TISF long live. TISF long live. TISF long live. Torwi no. Thangkha Choba Torwi kha. Torwi kha. Thangkha Choba Torwi kha. TISF ni hozir lai. Torwi kha. Thangkha Choba Torwi nay. Thangkha Choba Torwi kha. Mani sini own legislative assembly bisingon of high copy sai tongone. Naidi sung the internal source is a cover mamani. When I said internal source abo like a genuine bagino. Sini habuba grabo obono consent ti saka. Tainorok saimono media ni biskang obo high cock saka. Gabo jefur high cock how internal source manino. The task ni main authority borok by cock how in obosung internal source station cover mano. And the borok obono saka. The abo haikuno unya. Judi khanangi thangkangkai boki dai dang nai. Ang okok no sanen musungo je kuno political party ni they have their own spokesperson. So let the spokesperson or the authority who is genuinely concerned with that matter should come up and speak to the media. Aba hai to sin kabang matongo, but it doesn't mean that everyone should speak over high. And tai kaisa thing ganga sungo kok se sana nai tongo je duita se or thing kaisa jodi government initiative over high na khang kangke they should stop immediately. That is the demand we are doing it. And the second point, Judi initiative naik hongkai, let the government come throughout the media, and they shall, they should come up to the media and say that we have not initiated such, system. Abon ibagi borok phai satu, this ngoba haikun system have a 5-star hotel Sramdani bagai initiative naik ho, duita se jinis. Kaisangka borok judi nak hangka stop kaji. Second thing judi naik hongka borok media ni biskango phai sadi clear ngai jantaro tangi guri ri tonna ba sing thana 27 ni simi sing memorandum ri tong district magistrate no. Till now the government is least border about that matters. I think it is the duty of the government. They should come up in the media and they should clear to the public. I say. And one more thing, this Pushpabanta place is not only just building. It is the symbol of our heritage. It is the symbol of our history, symbol of our culture, and symbol of our identity. And whenever there is a process for demolishing such incidents, that deeply hurts the sentiment of our people. And it is the right from the government side. They should protect our rights. They should protect our historical monuments, and it is their duty. I say. Cabinet bodol ni kaisa prosto kase pheka sarkar bonong ni MLA bonong ni mantri bonong ni tai nor no bono issue khai te isa protest khai tongo alliance bolteno sung siringkai tongna ni bagi sini honorable MLA sarba thajing saka norok nugui manu National People Party rok NPP rok Meghalaya was sarkar chalok tongnai jefru citizenship amendment bill ni bagi pass khlai citizenship amendment act engkha borok alliance tongmani sorte bo khorang ti sawo Northeast ni oino nini political party rokbo sungbo obo haino government jodi sini sentiments no hat khakangke government sini rights no segi tongkhangke sung student organization rok abono kunu dino siringke tongla white rok siringke tongla in fact sara tipra sara kun dino siringke tongla khaisi obo government no dying nai buskangni salo jodi thor sungai taibo movement kotorung khai totally government ni dying nai government initiative nama bagino peaceful the conditioning yang tongmani abo borok dying nai haisi idi sung gupon sotor hang sau da sources sei ang busaya bo busaya ang kebono mention khaya je sung bising khobor tui sung mangkha amo sarai haisi je kuno amono jodi openly jodi discuss o phaikha decision jodi government nai tong khangke Tripura rajyo horba sai thana saibo man haisi amo kaisa conspiracy tongo jaga haini bagani sung kisa gupon sotre khobor makha logo sung sini sarai rok sini bibhinno সংগঠন শাখা সংগঠন tonai rok jaga ko sung kintu protest shuru khai marika haike jodi mane kaisa example nai di
রি কচৈনো যদি চিকন সানিনো সুচিবাই যদি সুইনার ইয়াংখা আবার তোর থাंनाय जेरावथाय কিন্তু সুই মাগলাক আবনি বাগাই নমो तिनि प्रटेस्ट अमायखौ जों आसुगै दंलाक साइमान दं अमाय गोबांमा ससियेल मिडियायाव जों नुगैबो दङ गेसिनि तिनि चेराइरक खाना जों हायनो हाय सिनि गुमति डिस्ट्रिक्टआव कायसा सिनि पार्टीनो हयते जों अर्गानाइज खायनो नाय दं खाना जों मिटिं खायनाय डीएम लेभेल ते कायसा जों डेपुटेशन दान थां दङ कारण अमायखौ जों बाथाक दं खांखे जोंनि त्रिपुरानि इतिहास गोमाय थांबायनाय आं निरनि मिडियानि बिसिंति आं कयना मुसुगु जारा त्रिपुरा साहि दंनाय रक बीजेपी भी खायथों आईपीएफ टिबा खायथों सीपीआईएम भी खायथों हाय सिताफोराव बराव नरक नि त्रिपुरानि इतिहास गोमाय थांखांखे नों बो जागा दंनाय निनि जेनारेशन बागै नों मान सगिया दे जों जे तिनि अर नौ हुया खागै सिनि चराइरक फाइ दंगो तिनि चराइरक जे तिनि जाति भबिष्यनि जाति स्टुडेन्ट अफ फाइ दंगो बरकि बरनि बहकनि सारथे दे बरक फाइबा बरनि सुदु मात्र बहकनि थाना बागै बरक फाइयाव जागा और एन्टायर जे त्रिपुरा दंनाय रंनि बागै बरक बा फ्यूचार जे तिनि चराइ खनाय दंनाय रंनि बागै ओ त्रिपुरा हासे दं थानांगे तिनि एकटा तामिसाने प्रोटेक्टेड कायसा जागा नांगौ इतिहास गोमा खामाने नों त्रिपुराव जदि इतिहास कायसा के बिल्डिंग्स रक राजप्रासाद जदि गोमाय थांखांखे सालसा 40-50 बছর পরে नों सिंजानाय त्रिपुराखौ ताम इतिहास ताम उपादान दं कोनो करै नों परिचय रिमेया नों कायसा इंट्रोडक्शन नों रिमागलाक जे अमु कायसा दं होना आफोरगोन नों त्रिपुरानि बराव हिंजानाय नों यानि फायखा आराकानि फायो बा बारमनि फाय हिंजानायब्ले हायनि बागै त्रिपुरानि इतिहास रक खायनो नांगौ अमन्थ सारा बिश्वनो साइमानो तैसिनि अंडर आर्टिकल 49 जोंनि डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल अफ स्टेट सुइजाक दं सराय जे स्टेट गभर्नमेन्ट बो जेखेबा नमनो माने प्रोटेक्शन नि बागै कायसा संविधान रायदों सुइजाक दं जेखुनु इतिहासनि जे हेरिटेज हिन्दी मनुमेन्ट्स हिन्दी निनि पेलेस हिन्दी आपनो प्रोटेक्शन खानि राज्य सरकारनि दायित्व साब राज्य सरकार सार इन्डियानि जे कन्स्टिट्यूशन दंमोन जे बहै दंमोन ओ जागा सराय सुइजाक दं मा आं साया इनका तो हमरो खायनानि सरकारनिबो कर्तव्य दंले ना आनि सिमियाबो आमनो ता कायसा आसिन आपिल दंनाय आबनि बागैनो राज्य सरकार एज वेल सिनि जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दंनाय जदि बरनि बिसिङाव जदि कोनो दंखांखाय खरसे एमएलए तांगोन आं तामनि हिमालय नायदि आं तिप्रासानि खरकसा रिप्रेजेन्टेटिभ एसटी कन्स्टिट्युएन्सिनिबो आं फाइ बाचा फायो इनका आंबो खरकसा तिप्रासा बा एकटा कम्युनिटी दं बिलं खाइ दंगो सायानि बिरुद्ध आं एमएलए हि सायमा तो नाय कक दकरिब्ले आं एमएलए हन आं किरिया हायसि लोबलासि हायसि आं अन्नायनि बिरुद्ध आं लराय खाइ थांनाय केबनो लासिया केबनो किरिया सरकार जे बाहि दंथों हायसि जों जे बरक बाय जे सरकाराव जे एलायन्स थांखामाने तामबा सब किसु आं सेक्रिफाइस खाया कायमारिनि हायदे जों केबल कोनो मानिया जिन तिब्राजों थै दंथों आनि नग बरक थै दंथों हायदेबा आमन आं मानि नेमिया ताफोर बुखराव सर खखा कोनो गग्रै दुनै गेफियाबा नरं एमएलए साइड दंथाय नरं तैसे प्रोटेस्ट बो खाय दंलाय नायदे ताको माने हम व्यक्तिगतभावे बिचार खायनायदि बो बियां सोर्स मागै बो साखा बनि मेटार आं तो आबो साइमिया बो बनर आं कोनो कपि तिखलायजाक बा एकटा एभिडेन्स बो साफरो फना सावो बा आमो हायबो कोनो आं बनि जे प्रेस खायमा जागा आं नुबो नुगिया इनका तां बनो बे एलिगेशन नाम सुगिया बनि जे साइमा माते जरतै बो साखा आनि व्यक्तिगतभावे एज एन एमएलए आनि साथाय आं सानाय आनि जे खायथै आं खायनाय बो बाय आं बनि जे मतामत आनि मतामत डिफरेंट नङै मागायसि केबिनेट जों साइमानखा जतन जेचिनि आगिनि गोजाम गभर्नर हाउस जेचिनि आगिनि राजा दंनि न दंमानि चिनि तिब्रासानि न जतननि दंमानि मुकुमु आबनो सगमावै आबनो सबायै कतालखे 5 स्टार होटेल सामनायनि जों खोनाजाखा सो जों चिनि अमहाय चिनि तिब्रासानि जे कोनो सिनि मुंनो अमहायके जों सगनानै रिगलाक चिनि टिआइएसएमराव चिनि कोनो सिनि मुंनो जों आगिबो जों गमन बागे बसाव जों दाउ बजाय थानाय ते अमसिमिया चिनि फाइनाय सालबानो जे कोनो चिनि तिब्रासानि मानिनो सगनो नायखांगाय जों अमन बागे बुजाय थानाय जों अमन बागे फाइट खायथानाय चिनि टिआइएसएम दङ जे चिन लगे चिन पार्टीनि अग्रन सागरन दंबाय जों जतन अमन बागे खरांगैसे दङ जे बुबागारनि बिसिंथि जों खरांगैसे
Covering us. As you all know, today on behalf of Tripura Indigenous Student Federations, we have organized peaceful rally, mass deputations to oppose the government recent decisions that they have taken to demolish the Pushpavanta Palace and construct a 5-star hotel. See, we would like to tell to the government, we are not against any development. We understand and genuinely know that the development process is also important for the progress of any other state. But the development should not take place at the cost of erasing our own historical monuments. There are various other processes to promote our tourism sector, but it should not erase our historical monuments. That is the reason we have come here to organize a peaceful rally. The decision which taken by the government to construct a 5-star hotel in the Pushpavanta Palace deeply hurts the sentiment of our people, deeply hurts the sentiment of our communities, which I think government should reconsider. We appeal to government to reconsider and stop if anything initiation they are taking it to build a 5-star hotel. That is the reason we have organized today.